Ibihe byiza inshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Inama Minisitiri yateraniye muri Village Urugero kuwa gatatu tariki ya 28 Mutarama 2026 yagize Uwera Jean Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda asimbuye ari mukuru arinda witabye Imana muri Mata 2025, aho ari mukuru arinda yitabye Imana azize uburwayi bwo guhagarara k'umutima nyuma yuko yari yatangiye inshingano zo kumuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2021. Uwera Jean Maurice yahawe inshingano zo kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yari asanzwe ari umuyobozi akaba n'umunyamakuru wa SKFM, akaba yaratangiye kuyobora iyi radio mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2025, ndetse akaba yaragiye gukora kuri ino radio avuye mu kigo cy'itangazamakuru RBA. Ese ubundi Uwera Jean Maurice ni muntu ki kujya ahabwa inshingano zo kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda? Byose n'ibindi bimwerekeyeho nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu kitari kirekire. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo. Kandi nimba ari ubwambere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko utagenda udakoze subscribe, ubundi ukajya natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwera Jean Maurice, avuka mu muryango w'abana batatu, akaba ari umwana wa mbere, ndetse umuryango avukamo akaba ari w'ibyamamare kuko uretse kuba Uwera Jean Maurice yaramenyekanye nk'umunyamakuru, ikindi abamuzi neza bazi ko ari mukuru wa nyakwigendera Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly, benshi bemeza ko ari we muraperi wa mbere mu Rwanda w'ibihe byose. Uwera Jean Maurice yakuriye mu muryango w'abakristo, ndetse nawe ubwe akaba yifitemo impano za gihanzi. Uwera Jean Maurice arazwi cyane mu Rwanda, uretse kuba ari umunyamakuru, ni umwe mu bantu bazwi cyane mu Rwanda mu bijyanye no kwamamaza ndetse n'umushyushyarugamba. Jean Maurice afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho, yakuye muri kaminuza ya Gatolika ya Kabgayi Iseka iherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Uwera Jean Maurice mbere yo kugirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yari umuyobozi akaba n'umunyamakuru kuri radio ya SKFM. Ikindi wamenye nuko afite uburambe bw'imyaka 14 mu itangazamakuru, cyane cyane mu bijyanye na radio n'itumanaho rigenewe imbaga y'abaturage. Afite kandi ubumenyi bwimbitse mu miterere n'imikorere y'itangazamakuru mu Rwanda, by'abaturage bakeneye kumenya, ndetse n'imikorere y'inzego za leta. Uwera Jean Maurice yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2011 akora nk'umuyobozi ushinzwe umusaruro ibizwi nka production manager kuri radio Flash ndetse na televiziyo. Akaba yarakoze kuri kino gitangazamakuru nyuma yuko yaravuye mu mirimo ku rwego rw'amahoteli. Uwera Jean Maurice yavuye ku gitangazamakuru cya Flash FM ndetse na televiziyo mu mwaka wa 2016 ubwo yajyaga mu kigo cy'itangazamakuru RBA. Muri RBA Maurice yakoze imirimo inyuranye, irimo kuba umunyamakuru ushinzwe kuvuga amakuru imbonankubone ibizwi nka senior presenter, ndetse akaba yaranabaye umuyobozi wa radio ya Magic FM, ndetse akaba yaranamenyekanye mu kiganiro cyitwa Waramutse Rwanda. Maurice yakoze kuri RBA kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2025 ubwo yajyaga gukora kuri radio ya SKFM. Yatangiye gukora mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2025, akaba ariho yakoraga mbere yuko agirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Umwanya yahawe wo kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda hari amaze igihe nta muntu ukoraho, kuko kuva mu kwezi kwa Mata mu mwaka wa 2025 nyuma yuko ari mukuru arinda yitabye Imana nta muntu yigeze uhabwa gukora kuri uwo mwanya. Ari mukuru arinda akaba yitabye Imana azize guhagarara k'umutima nk'uko twari twabivuzeho haruguru. Nyuma yuko yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Uwera Jean Maurice abinyujije ku rukuta rwa X yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, amwizeza ko azashyira umuturage ku isonga. Mu magambo ye Uwera Jean Maurice akaba yanditse ati: "Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyizere mwangiriye mu inshingano zo kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ndabizeza gutanga umusanzu wanjye mu guharanira guteza imbere abanyarwanda no gushyira imbere umuturage ku isonga." Ibi ngibi nyuma yuko bibaye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yifurije ishya n'ihirwe Uwera Jean Maurice bagiye gukorana, ndetse umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro akaba yanditse ko azishimira gukorana nawe mu biro by'umuvugizi. Mu buzima busanzwe Uwera Jean Maurice arubatse, ikindi nuko akunda gusabana n'abantu. Nibi twavuga kuri Uwera Jean Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo mishya yahawe. Reka ngushimire n'ababanye nanjye kuva ku nota mbere kugera kwa nyuma. Nimba ari ubwambere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe, ubundi ukajya natwe mu biganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.